Hamren along siksidul aputak cerok tok amai kipado. Simuluguri station along train arlo kacolang ram lapen apran karmut akoy kedo abang puapan pulis atumpen kinep kangnang. National Integration Tour Sarihajan Langmili cleared up English High School Asomaratu Kijoy Kelang Dampen Nangkeletu Karbi Prime Time long pen libertad hat bang thare harmony be non bertang ton pen arjik tha Hamren fishery training khol along 60 aputhak ja kong ne pai crazy arni cherok tok amai ke pado babu teron pen mai chiping pupon si maya long ramsing rong hang Karbi richo retire IAS je ai kathar kara amai phu dancing rong hang pen danglok ongdong ke theke dingatum chitong dun Karbi ang long inglong arara phan panong si mithang ajila kachelong ningkan trok kebra trok si pling elo bangso ajila la kela dak kaboche arara tum aning kang ateng kacheri long ji aphanta mithang aron kaselam ji aja kong ta pipederlo bon setame non pu anta mithang aron kaselam pame kaweder ajok ladak akhe aja kong ki aphiong ingbo ong lo pusi je ekathar per 62 aja kong aputhak lamthi ke jai hut ningje Karbi ang long autonomous council along reserve person alamsi claim cleared nangji Ladake awar side do anta inglong aso atunga phanu puta alang lipen ningje thu muthe Karbi Anglong autonomous council pen council kachari aron cheselamsi mangtang kring nangji puta alang lipen ningje thu monta nonpu arni anta Karbi Anglong autonomous council pen jakong kache phelangji aphan kamatha kabedet ajok ladak kaboche vek khebarim mate Inglong aso atum ajakong lapen aan wan ke nangir bom loputa alang lipen ningje thu lasi Karbi Anglong Arat thurpak se siksidul aputhak ateng kepachun pamir ji aphan Karbi Anglong autonomous council kachari atung aphan pasikdun nangkok bupota je akathar pen ningje pontu penaan siksidul aputhak chethan chimum det api hamren alongta siksidul implementation committee aro seng nang pura chekroi ponlo lasi bangso asong keseng kepang tang ponji aphan convenor kangwai pon padu Socheng constituency pen artu kangwai pon laki Rostom ronghang Babu Kro lapen Prosanto ingti Hamren constituency pen Topos teron Chandra Singh ronghang Sarim rongpha lapen Kemson kathar atum henlo Auto lasi autonomous council si la election ka pedo a rule ta selam nangji pupelu te lasu autonomous council ke alam thie ma se avnet ko ortho ma se avnet ko bang selam ti romuti Napar bangga selam pia putih lagi election ke pedoja pano ke cengsia batai anpar dengan tu betan selam nangko dapulai hal bewar corna amad itu mana bar bede seta high court long case claim Karbi sa perang ke hundor grupet nang kilo berta Simuluguri station along train arlo college along kachali bom Radha Kumari aphan kacholang ram lapen apran karmut along kacherabdun inut akoy kedo abangpu aphan keton kelang asai kia tumpen jakong nephai krehini arni kinap kang nanglong aberta Karbi along berta nang de Simuluguri station pen train karlo dun apran kidam je college along kachali bom asupi Radha Kumari kichi tang arpum train arlo barpi barso kedo adim pensi long ponlo college charli bom asupi train arlo along Kichi alam arjulong pen malom suet ong dung Charlie risu ejang pen danglok rat atum aning run hublo lapen laso aputhak prabjin pen rita dipsi apran karmut abang pu aphan neping nang vek nang jipura sodak pen kehang padolo labang so alam ki along akoy kedo amohor selamsi poster whatsapp lapen birta chala bithe along pache tak ponlo lapen lam ki kedo arni CCTV footage along sitame akoy kedo abang pu aphan station along kewan ang thekta Kelong ateng pen railway police atum dode sang sekiri ka kuru asai ke pato pon bom ajok Tinsukia pen nep ingnang pon railway police atum pen kinep kangnang pon akoy kedo abang pu amen pranap gogoi pusi pangthek pon lo Army Red Horse Division atumpen patir PC 2018 anikan abah jakong niphai ke thompen niphai cap arni an sarihajan locharle somar lapen thanbang atum aphan Kolkata rong spi along kijui kelang dam pen puthot difu army camp along nangkele khut Colonel GVS rawat pen ingthum arni dunlo sarihajan langmeli cleared up English school along kacharle somar bang thong kep lapen bang ke thom thanbang atum aphan kijui kelang aphan Kolkata rong spi an ponlin lo osman atum phan Kolkata rong spi ke paji ponlin adim laki Eden Garden Victoria Memorial, Cell Lake Football Stadium, Lafen Forum Mall, Inox Multiplex along Anta, Lamarjan Paklang Ponlo. Lafen General Officer, Commanding in Chief, Eastern Command, Lieutenant General Abhay Krishna Abhanta, Osman Atum Chetong Damlo.
Usuman adum pan misen lapen kedo ke thak lapen ke claim ke dam nangji apothak pachini dun anparta Raj Bhavan along anta Ponlin si West Bengal a governor apan chetong damlin pusi birta longdun Nun malam sopor pan dihna parma birta mugtan paniksena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Karbi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Karbi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamu piputat bertalo bangtulo. Difu lamding road atoba rongpirbi along jakong nepai krihini arni. Ada porpai pho apor malo broiler abo keroi atra kachingkoi pen John Farohini abo kanahok. Jagi Road pen Difonat Kebang Bomb Broiler Avo Keroa Truck AS090528 Jakong ni Pai Krihini Arni Ada Porpai Pho Pormalom Difunang Leji Dok Dok Rongpir Bialong Kaching Koi pen Vojon Farohini Jose na Hoklo Tuara Berke Konglong Pera Joksi Muni Chicken Truck Kaching Koi Pusik Keton Kilang Bang Pupen Pachini All Assam Bhojpuri Parishad Amaipu Parsuram Dube Apor pepen arong kacheba ajo Karbi Anglong Hindi bhasi Brahman Samaj atumta Jakong Nipai Krisi Arni Kachikimu pon pado All Assam Bhojpuri Parishad Amaipu Parsuram Dube Karlitang Nikrehini an Plengtanglo Karlitang Parsuram Dube Ahemalong Kachikimu asai ke pado pon bom asonsi West Karbi Anglong Kiruni along Karbi Anglong Hindi bhasi Brahma Samaj atumpenta Kachikimu pado pon Brahma Samaj Karbi Anglong District Amaipu Mahavir Tiwari Penkarli Tang Parsuram Dube Akai Alamo Kachitong Dun Arat Angno Pachini Pon उनके प्रति दुख व्यक्त करते हुए उस दिन से ही शोकाकुल हैं और पूरे हिंदी भाषी ब्राह्मण समाज के तरफ से हम लोग आज उनको एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए हैं और उन्हें सभी ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी तथा पूरे कार्बी आंगलोंग हिंदी भाषी ब्राह्मण समाज के तरफ से हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। है ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के जो है आपका प्रभारी भी रहे और अभी कुछ दिन विगत 6 महीना पहले हम लोग अखिल असम भोजपुरी का जो है काउंसिल मांग रहे थे किंतु तरुण गोगोई जी ने हिंदी भाषी जो है यहाँ पर जो है एक काउंसिल दिए जिसका वो चेयरमैन जी जो है वो यहाँ थे। Kachikimo ke padopon ahut Karlitang Parsuram Dube Akarjong Chomrong me Chomrong so ke parab ji aphan lapen ahemaso adon arabatu aphanta arnam ahurjume kihang pipon pado Karbi Prime Time mangala pansi kang ton panigla dume thame kardom